Alors, goedemorgen iedereen. Fijn kwam alles maar bonjour, bonjour. Au meteme ko na kanal. Matine mi ko bakanga boskopu. Nga demboskopu. Samba wante yutaki sensi amundi pasa. Demang fu fancy aso lanti aso. Pas alla de wet de immigratie wet aan. Na sabi fu lukwa nyo sunanda. Asa nang ofaso lang ma alla de wet de woko piki so na den tapu ya afu san sambe wantaki anya film ya so bika de wet sa de kengi pi afu san sambe wantaki anya video ya so na eresa taki no ya majau sumo de kiseresa eresa ya bifu do 15 activiteiten anya a wiki ai gwanga situatie via baby via bisiki picking ai gwanga a situatie sa ijaini manono eresa naigi gratis mo ya bifu duwa sa ni fien ya ata wet sa de taki fien taki na fu a nationaliteit akat chesu anga carte de résidence nono de fa de mambe fecha nya konde de mafetia so polia sani nono de makate kya kat chesu fi baka de makate kya carte de résidence fi baka de makate kya nationaliteit fi baka igwanga sandi du anya konde ni if in a less peki de wet fu de sama sa de potino no de wet sa de potino no de baka teke papila fi baka na de sene gwa ikonde no de post sama ya so aini fancy konde ya ata mo fu de wet sa de kengi tu na fasi fa mkicha kachechu mbete yu taki na tim fasi de mo fanya kachechu ya na no ala de wet de kengi pikin so de poti de mo poti de bisani kwa nyete utaki fi adu am pikin ya bi wan fancy pikin ta piki do ye bien papila ya bisani di mudu moite fi ta fanya papila fi na piki fi baka efu na mang fi of na oma fi ye bianga papila imma so de mang taki yanga sama ya etan dia lilanga na wa address tapu fosi ikayepi mang of ikayepi fro fosi abede so problema be de manono de adia lilanga imma so taki yanga sama de na wa address tapu en ye pay wa facture ay nyausu ye pay wata faya of de na wa facture tapu fa adresse ya so fosi asma ya ke bianga papila dus ala de sania ko kengi de mambeta ki save taki do kekera ta papila taki de sama di da papila ja do ke gija AME mo ma de konde ko bakane ta pu de taki no de na kenge mo ya asani food e fiko ya so nga fisam ya bi problem so ma fiko ya so de fisam iko ya so bo ko nya konde de babado wet o degiu di de maugoiluku ya efi befenyo papila fifi ya woko ya imuta woko bika efi na woko mo de makati apapila fi baka ya de sim holi you na de wet sa de new wet sa de wanko poti kengi no ro pocha nya konde ni piki mi go giu de new de piki changement sa kom na de na immigration wet ya ma fauta jawiye a fautu kuma to na de sama di feti de beti mandi di kwanya konde ni de ta konde sama di kwanya konde ni ya so di feti bo komensani ya so de sama ya so de nai de na puta ki ja wanita sama kwanya konde ni mo no scooter jani bus de jani flexbus de jani metro de jani tram de na snelweg eluku alla sama de kwanya konde ni alla PSP go no de aksi UPS on de aksi wa kaita de aksi wa sani e finabi papila fu so de na direct de chai go na frame de lenga dienst fuluku efu de mo posti if ya mo posti ya alla de sama di be na fiche S na de sama de du a terrorisme alla de sama de mo gwe no de fi ya fiche S de mameti ya sati yo slegwe alla de sama di de be gibi fu QTF de sama de mo kwe ko nya konde ni if de media stati da de luko nya computer da de staki inembe ko for na les wa QTF de sene go direct de chai go na oli poti ja go hotel na be poti sama was tu staff o se poti sama na be for de sene go ni konde ni dus no de mo de force de finabi papila na go ni jugu na go ni director na go PDF feti ya dati na de follow pour information me abi manono de manke alla de wet ala de wet de poti wan pikisan kwa ini japuye apoti de poti kwa ini ya fu meke a active papila san komo tanga ya dus dati na ayun sambe wan yu anya film ya so ya ani ta film sa kong piki me go explique o sa de wet sa kengi
Ya, manono fansi konde ko tanga nga papila sandni. Ya, okay. Me juga tangi mi hope taki ayun suya so ye pide sama sang ebe wakti fu ye sa de wet sa kengi mi hope taki ye pide sama de and check ka kanal fu mi piki me go ju de yunsu di kong na di kong ay ni fansi konde na immigration wet sani. Abo, okay me juga tangi fu